Ezinye-ke zakamuva nje ngani zakwethu-ke ey'thinta-ke lo enibona esithombeni-ke ongummangalelo-ke laphana-ke unkosikazi loyana-ke uGugu Mchunu onyamalele-ke kuqhubeka-ke icala-ke lokubulawa-ke komyeni wakhe njengoba nibona-ke lapha esithombeni. Kuthiwa-ke inkantolo enkulu yaseThekwini igunyaze-ke ukuboshwa-ke kukathisha wesifazane-ke obhekene necala-ke lokusoconga umyeni wakhe ngemuva-ke kokuba-ke engazange alubade-ke enkantolo-ke izinsuku ezimbili zilandelana njengoba-ke luqhubeka lolu daba. Kuthiwa-ke nangalolu suku kwakumele-ke eze ngalo njengoba-ke kade kumele eze nje maduzane enkantolo-ke unkosazana Gugu Mchunu oneminyaka-ke laphana-ke engama50 obhekene necala-ke lokuba ngungqondongqondo etulweni lokusoconga umyeni wakhe owayesebenza-ke eyisicishamlilo-ke laphana-ke eDepho-ke ese-Pinetown ngaphansi-ke komkhandlu-ke weTheku. Kuthiwa-ke laphana-ke unkosazana Mchunu noma-ke unkosikazi Mchunu laphana-ke ungummangalelwa-ke wesibili-ke kuleli cala, kanti ewokuqala-ke ngumnumzane Lindani Phungula oneminyaka ewu-30 ongu-Ben 10-ke okuthiwa-ke wayethandana naye. Umufi-ke wahlaselwa-ke wadutshulwa-ke emzini wakhe ose-Marion Hill ngo-April ka-2022 kwakuwumhla ka-10 ngaso lesi sikhathi. Uye-ke umufi laphana-ke enimbonayo laphana umnumzane Jabulani Mchunu-ke owabulawa-ke ngokudutshulwa-ke uma-ke kusho abezindaba. U-Advocate Thabani Buthelezi omele-ke uhlangothi lombuso izolo-ke uye watshela ngalolu suku-ke watshela-ke inkantolo-ke ngenkathi-ke kuqulwa lona icala ukuthi-ke sebenze konke-ke okusemandleni-ke ukufuna-ke unkosazana Buthelezi, kodwa-ke yonke imizamo yabo ayiphumelelanga. Kuthiwa-ke kuthunyelwe-ke umphenyi ukuba-ke aye ekheliniki leli elibhaliselwe-ke lapha-ke enkantolo njengahlala-ke kulona, kodwa-ke bangamfica noma-ke wangamfica. Kunalokho-ke uthole-ke ukuthi-ke sekuphele-ke izinyanga ezintathu engasahlali khona-ke njengoba-ke esho kanjena-ke lo akade kumele-ke lapha-ke ethole-ke ulwazi noma-ke i-information ngayo le ndawo ahlala kuyona. Eqhuba-ke lapha uButhelezi uthe lokhu kuphambene-ke nomthetho ukuthi-ke ummangalelwa-ke ongaphandle ngebheyili angamane-ke ashintshe-ke indawo yokuhlala-ke ngaphandle kokwazisa-ke yona inkantolo, futhi-ke kube kunecala-ke asaqhubeka nalo nokulithetha. Laphana-ke utshela inkantolo ukuthi-ke ucingo lwakhe-ke unkosikazi Mchunu-ke luvaliwe, sebelushayele amahlandla amaningi kakhulu. Uzwakalise-ke ukukhungatheka kakhulu-ke uma-ke kulandelelwa lolu daba noma-ke ngazo lezi zenzo, njengoba-ke ethe ngisho-ke nendodakazi yakhe imlandulile-ke ngamanye amazwi ayimazi ukuthi-ke ikuphi. Uthi-ke ummeli kankosikazi Mchunu-ke uqinisekisile ukuthi-ke naye akatholakali, naye akamazi, akamtholi ocingweni. Ngemuva-ke kokulalela-ke konke lokhu-ke obukushiwo nguButhelezi, inkantolo-ke ibe seyinqamula-ke ibheyili kankosikazi Mchunu-ke iyagunyaza ukuthi-ke akathungathwe bese-ke eyaboshwa-ke ngamanye-ke amazwi. Emasontweni amabili adlule-ke ngokwabezindaba kuthiwa-ke indodana-ke kamufi umnumzane Khanyisani Mchunu yatshela-ke laphayana-ke uma siqhubeka nalo lolu daba, kuthiwa-ke yatshela inkantolo ngamanye amazwi ukuthi yatshela inkantolo yes ukuthi-ke uyise waye nesamba-ke esithile-ke semali-ke ayesigcinile ebhange-ke iCapitec owayebhale-ke ukuthi-ke kuyohlumula-ke ummangalelo-ke kusona-ke uma kwenzeka yena eshona. Yaveza-ke nokuthi-ke uyise waye nemizi-ke laphana-ke emithathu-ke ezindaweni-ke ezahlukene. Phambilini-ke owomndeni-ke waba nenkulumo-ke nabezindaba waveza-ke ukuthi-ke ummangalelwa wasoconga-ke umyeni-ke ngoba efuna-ke ukuhlomula-ke ngalo lelifa. Kuthiwa-ke lihlehlisiwe-ke icala njengoba-ke engakatholakali lona-ke kuze kube ukuthi-ke kuba uJanuwari 23, 2025 icala-ke ukuze-ke lizokwazi ukuthi-ke likwazi ukwethanyelwa naye-ke ummangalelwa njengoba-ke esagcwele-ke amathafa esabhekwa nje laphana-ke. Ummangalelwa-ke uqala nowesibili-ke laphana-ke abazi ukwehlukaniswa-ke nje ngoba-ke besacingwa. Kuthiwa-ke abengabonwa-ke bebengabonwa ngamanye amazwi-ke enkantolo labo abangamalunga umndeni kamufi ajwayele-ke ukuthi-ke athamele lona leli cala. Iy'ndaba ey'kanjena-ke ziyathusa, kodwa-ke ngani zakwethu akukho kwedlula-ke ukubeka imibono-ke siyicubungulisise ezinye zezinto ezizoke zithinta-ke amacala afana nalawa, kodwa okubaluleke kunakho konke ukuthi-ke ama-beneficiary akumele hlobo kuze-ke kwenzeke iphutha ukuthi-ke aze azazi ukuthi-ke angubani and futhi-ke nje ukhiphe leyo information because esikhathini samanje-ke kube iwona ngqo
akusocongayo noma ke akubulalayo if ever kuukuthi ke aseyazi ukuthi wena ubabhalisile njengabazohlomula uma udlula emhlabeni. Ngenza ukuthi ake ngishiyele lithuba ngishiyele wena lapho okhona ukuthi ke uphawule nawe ngalo lolu daba kwi-comment section ngezansi. Ungakhohlwa ukulike le video. Danko.